Auntie Munina no pay good morning and come on mojo and then penny for who doing no they can say good morning and come in your Babs and so my ancient roots coordinator Babs and kind so on so no media dance section bi obi media dance section bia kwa wasori gina kenken wo fi Benin na bepie mu e we ya sante achimtwa so wa enti yade bi e hawo say ya wonsam wo so da ye bone wo de hye bi na to ensam ntentai dua bone da wo so ennem yade te se gono syphilis akosomo enye no nko a e ba sunsum nioma so dia se wo da no obi ni wo da ana wo ton ade na ye nto sunsum bi tata wo abrabom usikasem aye basa wo pese wo hwehwe wo hyebre ene wo abrabom Togbe Nana Gezo Spiritual and Herbal Center. Ewa Santi Achimdwa so. White Junction Kinky House and Chewo. Fred Togbe Nana Gezo. Ewa 0543 35 8535 and 0533 171557. Hey, manager, what's in your bedroom? Anio, and no driver be for me. And mammy, Vanico natural herbal powder. And a semi column B. When I'm yaw to Ira, and never to me about Jumayo. More when I'm yaw, I bet Namuni Pedriaso. And never Juma Ding, and a dad there Jumaye. Na and nam or yawinti, want to mean your Juma Biara. And more a Juma Dinti, de Biara, Monam Yamoya. Nampo, when I'm yawinti, a benimon to mean sorry if you want to get so anope Biara. A draw may come from Mammo, and a Vanico natural herbal powder. Manager, it's a hina menya biato. Your pharmacists, over-the-counter medical sellers, any herbal shops do name, and I say Fred Decent Herbal Center, a Jumakui Ewa Homaiso 0557 737 143. Send your ben nomununi. Ubesa treketwa ma bako aguti kapum. Udi nso de ebe guso. Na wakanum, na wanom na nopa, ni enyumre biara. Pre a wadidi na hyene nso se. Obi a wafa yefunu, ni awoma kwada nufuo, ene obi a oni mfie dumienu intimi numbi. Manager made that wase. Mi ko tobi sesi a na me ne mabusuafo e de atu ye honam yawo ase. Adroi Decent Herbal Center e na aye ne won kokko. Upedodo atu a fra homan 0557 737 143. Se wonum adroi na se wonya wo haw biara ka kire wapomden boafo anase report wo FDA Med Safety app ne so. Na se adroi fasi ba bia mo Fransanka. FDA age dwadie nkratoi atum. Yama wakwaba e de ba pem sign group of companies yen and I de Agan Herbal Tonic edupano ye de aba edwaman so ye Dr. James Amwa wono eno ma ne ho kwan Nyankopon nam ne so a enura hodo a eweye bremu ye de gini pan kwatena se no ode ne nyina aba ne ne komoidie e ya Agan Herbal Tonic ne ho komo ena ye ba bedie ye ka tonic a wa wonim dada eye mojaduro wo waso we no edamufu akra ena Dr. James Amwa esiesia wode ma ye hia moja ewo ni pedua nim se ye nom na emwo ne nsiesie ni pedua no emfa eman te se wutie ye na umoja so ate na wonu mato na wuntumi ndidi a ye kanfo Agan Herbal Tonic no ene de amao Nyankopon bo enuaba hodo bi no ode niema be gumu eno ebo pa ema ni pedua no enya moja bebre ebi te sabuofre wo hoi ema ni pedua no moja ya na ehia pa na wo de wara sabuofre na ye de kwan susa ede aka ho aka bom ede aye Agan Herbal Tonic no ede ama onom ama na siesie ni pedua no na emoja no abebenti afri ni pedua mo no asanso ba ama ni pedua no aye kama enti se wotie yen na se eni subiri etai ewo so a na kwaje Agan Herbal Tonic ne be na nom eba wo na adekodie no aba nipadua ni mu no a ama wani so biwo no a eno nti wo nam na wo kwa afafa wo so we cross wo nante na wo ye to ahye no na kwaje Agan Herbal Tonic no eba wo na asiesie nipadua no eno pani mojadura ekura die nipadua ne hia eno nti ne ye kan fo Agan Herbal Tonic no ede amount so wo tie ye na wo ye adwuma kakra bi na wa bre wankasa wo so adem sa wo ye asima kakra bi na wa bre o de nyane anapa na wankasa wo se umudu kra enya eye nipadua no ene enya moja wo se enya eno ti ne de Agan Herbal Tonic no ede aba onom amatumi abo ma moja de ofusane ye wo nipadua nim ama nipadua no moja no ehia no ne nsa atumi aka na abo ama moja enso adoso so wo tie yen na wo yo ba na wo kwa fitire na moja ta tu bebre na wankasa wo ye wo bra wie na wo feel se emoja no wo mo no so atia
na kwaje agan herbal tonic ne be na nomnya ba ebesiesie ama moja no afriu ni nyina ebesan ya babio ama nipadua no enso etumi esan etiesi so wohia energy e dia ye wadwuma so woko wadwuma so na pese otumi bo adwuma eye moja dodo wo nipadua nim nom ene tumi eyesa no ti ena ye kan for agan herbal tonic no ede ama eno na woko akota nom ama na boawo ama die bia ba nipadua nim bia nam so a unya moja bebre wo nipadua nim nom etumi ama obisa e bia wotie ye yade bi ba bebo wo afa de yade na ekọ nanso nipadua ne kosoa ekese na se nipadua no ontimi ntisi wo dadamu a enhwe ba bia ko pharmacy shop ene herbal shop na ebe wo no obowro ha wo so pe agan herbal tonic eno na obenom ama nipadua no a akese no a wo free wo shape mu no ono magan herbal tonic no a eba bo na asiesie na baby wo se nipadua na ehhehye bia ahhehye kama ede amount yenom agan herbal tonic no ama na asiesie nipadua no ede amaye ama ya sanso asie na demo na ya ma ne so ye nipadua na ni aya kono na sanso aboa ya ma hofe no enso aye double ede amaye eya agan herbal tonic na na ye ko pharmacy shop and herbal shop na yakwakoto ama nipadua ne moja bi ehia bia se wako hospital ama yakato se eye anemia na achewa enhwe ba bia kona kwaje agan herbal tonic no eno pe ne kura niema nipadua ne hia eba boawo ama wonso unipadua no aye kama se ye moja na etimi die fusane ye woni padua ni ma de kan say blood circulation no a eye agan herbal tonic no eno na ye tanom ama moja no etimi edie fusane ye woni padua ni edo na wo ba bia herbal shop and pharmacy shop na be wo no obowro ha wo so pe agan herbal tonic eno na ye nom ama nipadua no anemia no etu adwane ene subirie no etu adwane emoja na eso te wo nipadua ni me na ye nam so ye nam ane ye tito hye no ni nyina ebetu ajra ama ye ho atoye eye agan herbal tonic eno na ye kwakota nom ama na to se ama nipadua ni moja no ehia no yensa etumi aka shane suma ye sapemsa group of companies ye ni hospital bia ewo ba bia eye nu no ko a na ye to nti se wotie yen na ye nipadua no na moja wi wom na ohia mojadura ko na kwaje agan herbal tonic eba boa na ma moja nipadua no ehia ye ka se agan a ba bia wo bia na waje sese etose your authoritative news analysis. Listen to Ahunipa Morning Show, Ahunipa FM 95.5. Ahunipa FM 95.5. For your authoritative news analysis, listen to Ahunipa Morning Show, Ahunipa FM 95. Freedom fighter standing on a mountain in a foreign country, trying to send a message to his people back in the ghetto. He had a home one time, love of a girl, but he left all that behind. Oh yes, I can hear him clearly as he whispers in the air. His voice came out loud and clear. All he asked for was a prayer, and as he turns to walk away, he said, I'm still here in the house of Bethel for the love of the nation. I'm still here in the house of Bethel for the love of the nation. I'm still here in the house of Bethel for the love of the nation. Okay, right, for the love of the nation, let's be one. Just swim me on pay. I said, they will hold one. Sports when they be more man pay. The man is a boy, will hand man pay. Make one in Chennai, didn't come on penny.
no pamamento nche ne bi mfama o e wa wutie me no pai prisi wo ye nurse so so tie me no pai no pamamento no pai kwanso nkoso kra abova bibia bokode obi banyame adom na so di nyame no mpai bo unze nurse for them komo ntampe morning show no nti onye obi a wuti wa na wachia no na teacher for some penity so ye be mo ba o ade kire ni nti ene nti no po onye teacher ni bi a wuti wa na ya akoma bi ena aba na wo ye den wo ba fi na wuti because ade kire nti no munya time unze no nurse ni a wuti ma no priest no pe me chia why o ma me signal radio ni nti no unze wo mo no ayam ntimi ni so radio no nti se dodo na aboduku na ode yam phone no for ni say man sa no moye omboduku no de yam phone no ashenchen onje oye nyina no ti say we gino ntimi fenshim nti oboduku na we gine ebi de no as a cement so na ahye e na eden pa nti anu say no ta so mo no na say show mo say den na de ne no ana je monte de ke catch ba obo awon tone ne bo eden on tone ne bo eden ye mo de dada hino 100 cedi na oze 100 cedi na we gin 100 cedi so ono ntanto binti no okay we gin 100 cedi ni mo de way enwi na auto na we gin na ya cap na we no ne che no say ka 100 cedis ebini anaboko de na mi adom ene nyasam gitro say okoto na we gina 300 ne kwa na mesa echegiri na 100 Ghana hebi amoton fo no na de kwa echegiri woni cement ya se ya hunu de ya cement sum no 10,000 next what to be what you go no 10,000 for why what to be ono wato we get 10,000 mo ba ado olumanti gese on de say yes on de olumanti gese no we makro olumanti gese akwo nkura ne de ezide as we ni de asamanfo mu ni papa olumanti gese de na so mon report good mfa no homa me na sa oba na so smart bi antes but there ki de as mu ze and report e free one so hoba ne so we good bazo mu hu yi enti na je kiti de report enti me nkura ne de me mu bi asu mu hu mi yi ze bi asu ba as udin ho na se man se boy as mu hu so ye mpani se ma na o ye nkura se enso no ko si atoni ntimi mpie enti no enjo na bibio asa na ba kono so be ton kosu asa be on ese no ti bi ka so no ono na nze bongo na aboa ne bongo a ono nkwati afaso bongo na tata na oje bisa no mamenchia ye moso eno aye ko moso ene fa ko ye frose mukrumo krofa ando ko huntoret me man toret no aya se me ka sa de no mo ya kan ko de se mo ko he me ma ho no na kwa minim ze wa onim akenkan de a nso ye wo mie ne otwa twa female enti minim ze e kan wa asa afo kan wa yi o thinking ability na esisi so ni na free ho e bin kan down no ana osere I remember say young krana akura se tena wo say yo hwitim no ye bo genuine one bi ene ye hwitim ene ye de ne tie no aye de atetare enti ya tarase no nko asere obi sen wa ba soro de da ho no na e kame ye ho no so na usani free ansa na ko toilet no so tetene oni kabine de homa na tuntum sa enchena to e pai di janzi fo nde enhye nim miniza no mompam ne you eto be pai sisi a magazine no mata pam na pan down pa ai na e ka me sa na me homa na siripo
na me yi free ni we no say ade no so the moment o ben no na wa hase wo o say o kwa agyanan so a the mentality ni say o kwa agyanan no the moment o ben toilet no na ade na eba no kore unya men ho de otumi count to twem ba o ben ho de a eba etimi duru ade no so na ade na say abete but mi sana ade na insane nana edunim me de mensa so ni say na me yire no nti etimi sisi wo say me twim sa no a kire na itwa me sisi ba ma nyere no so ante no a emfa koda de na me tonti sat o to ati yan kai fa no uko witi mali ebu to mi da se dia na wu rade ya me ho ko me bu to mi da oh no ene de what to be mu da o ene za o so na hunya nyeye makosem na obi o se sa be se de yi papa no to se kan a omo pipe ntoa no mo dia red se kana blan ya na pentoa pa ya body gu toilet mu ne pen na uko gina so kafra me jeni yo ko school na e kan di kan obi wa ko sem fasa ne sa ble mayale afira me ho to me dia man ko uzemi pie gina bonten ho mo ha na man bi to cheme na me gina no mu ana obisa se me pa cho na efro krobia no na me se ane ozo ntia me di mirika duru hai na eya utumi tufu ufa ne se wotufu no bertie bi na utumi ye na ni so krofi mani ase eba etimi ba se me bechia na makase nyame nhirawo na msakura ozo nyame nhirawo pa we ka ho ani patu na ba o ma ntumi kura de o mo frɛ me de bebre sister bi on so friend Joyce o ye gobe amakase am o ma test no officer ko test I want to know location also Ikoto cross sport nchewa enti me mama kura na ba test Mr. Why na o test enti my ni ba yo be kan na bibi sam be shame mu se e ka me se obu ho no dwen sa no pe se na wie ya ye den aba ano pe me mo obi atiase se na wie ye nye den e mai you know something Sena David na nipa bi wo gidie bi se daachi bi na na be koyi amana na bibi sa menjini so mo sa gidie because obrimpon bi okesie bi a mpanimfo akuku da nintin a mo ho adin kura kwa anim no mantumi Joseph nani nuane nim se daachi bi enema be koyi amano a kayanton onu ankasa kwa no nim se daachi bi bara nyame asiesie ne mapa bi wo kwan mu edai anima no bara onim se Joseph wa mfa no betemu no koe enti abrabo mu no matter what iduru ba bi a omfa no bete enti sa no pay na ho kirewo anope na onya aduane ni a amofa me ma manfo atese se anyumera no benya aduane di sometimes iduru ba bi agide ka ho yentra se keke fa ugidie ka adwumaden ho na mampai bon tachire eye niam me yensape faith gidie tiniye pa hard working adwumaden prayer ne mpaibo wode sa niam me yensa we nante abrabo mu a ebe yi eye simple futu na medema nipa no pai odu ho no mo da no wada omom anya mpai ne se bonsem na opam kaba me pam kaba da bi utime besewa no wakoma mukura ba na kopo be ana mbese na no obese keke den see ensankyere ne kese e bai prayer e communication ye nkomodie ye nkita ho ne nyame ntem edu utumi kasa kora wutrim nyame bete fa adwumaden ka ho nya akwadworo na magidie ntai mpai na chi wawi sa ye yie amova just simple with me bomb person mpai ma boy kora be yie you see ene wa abo mo bam abarabaro wanya ne se nye yie but all the sa ne ma me se we nante a amofa be fa anopa we na me de ka no pade no ho amen shira yenda amen yankwanim
se David beye wo hene dia ene won so oh sure because if fias beye wo de hia obey prime minister wo de na fias o so ba beye president Debbie amen to be antie afutuo no ba bia na me hira so me from obra yanku ni ba screen no protector na ayra da ya chesa no mate phone na akora mu nyesa because protector de keke ano pay mu abre yanku de bonkrata no so no pay na yenim kuma na o se chama untimu adai Omar wa redro oh say na nkrofo ne hana no masa munya mo asem me frem say Ghana fo na za chama untumi nsa wa muidie Ghana fo ye ho hwenyi wati munya mo asem me frem say Ghana fo mu ba fa pesa me ko ye one mrane na edi na me frem say mu ba on ma ko pesa me ko ye chairman o masa men kas me ko bia mo ko twere kata as ma resign ma me hwe ade bi me hes me tma kenkan na yin me were ho pa oh o kan bia me hu ya me were ho I was na dai ananye eno o se Bernard Antwibo Asiako for NPP national chairman, experienced, dedicated and electable brofunu to come up was August 24 2026 and then 26 August 25 26 and 26 so it has to be some for 2 days I say immediate release. My beloved patriots, there are moments in the life of a man when the heart wants to continue but duty demands sacrifice. Moment when one must quietly set aside personal ambition, not because the dream has died, but because the family he loves must not be made to carry his burden. Today, Otokoma, I find myself at such a painful moment. After many nights of prayer, sober reflection and consultation with my family, legal team, party headers, campaign team, and trusted supporters, I have come to the difficult conclusion that my present circumstances must not become an additional burden on the New Patriotic Party. This is not the decision my heart this is not the decision my heart desired. But sometimes true love requires us to release what we deeply want in order to protect what we love even more. For many years, I have served the NPP with everything within me. I've walked through the heat and the rain, traveled to the remotest communities and stood with our grassroots in both victory and defeat. I fought for this tradition with my voice, my strength, my resources, Radichamai, and my entire heart. The NPP is not merely a political party to me. It is my family. It is my home. It is a cause to which I have dedicated a significant part of my life. That is why I cannot allow my present situation or personal ambition to distract the party from difficult work of rebuilding. Because baby I do not say or for so cry still not say and ye memfa. Oh Yehovah. As I cannot ask the party to carry my weight when it is already carrying the pain of defeat and the enormous responsibility of preparing for the battle ahead. I'd rather carry this pain quietly, than allow the party I love to suffer because of me. Chairman Kosawate. To my teaming supporters across all 16 regions, I know this message will hurt. And I know many of you will read it with tears in your eyes because I understand the sacrifices you have made for this journey. As I'm now, we know the woman one and all count into a trip in the woman. All cannot be to the man, or can you near? A honor man a pen home. Oh, don't you pen?
This can your voice note the bana. This is the phone call no voice note the bana. Asem na chairman. Tis a chairman the bro phone making kind. Asem na ya. Enye ono akwa na twe kwa wo spokesperson tie ja. Da bi we ya dem kura ne concern wo bi. Nto ono na atwe. Nto ono na odi aba abontin. Asem mu ya rehoso. The chairman so obi an kana man kana beto aba na mano no. Ba wo so ase won tro no support so abo bia. Ndi se bia pe bia akọ. Oba bia pe bia otumi ntoko. Nti abusana chama wontumi no. Be edu no se be edu no. Be ne haw no no abesoa na ade. On pese obeye na chine bi na akwese party no nso na ebesoa haw na ade. Ama no. Nti be edu no obetwe ne ho na twede no agye a hye ne mfumu saa. Asa chama ba mu ya ebu ana. Oh, na ba mu ya ebu do wa me ne ya adwene. Me ne ya adwene. Basa ko mu tuwe nu kwani mu be November dia. Aha, no ko betimi. Ka pin na bia betima fever no na ka. Sisi e beto aba no on the 3rd of October. Na ono so de 15. Say de be ma mpo ye mfa ma. Onim. Sisi a ko pepe nkra be shim na obi ko to aba ba ko pekora de ma. Chama wontumi ne we mfi asem we da o. Na we de be da fi. Se Ghana be ye nu han be fi ade de ye won no. Asem ni mu eye o. Ade de ye won no. Onkafra. Nti oba abonten e bia next 4 years no obetumi asa to aba na man. The obetna so this year there. Next 4 years on one beko. Ade. On one beko. Na so 17 woba just for. Na so 17 on no yale. 17 de yale no yale. Onu kwa 4 time comment man twanwi. Anu so kwa trenchen a ese nkro na ye omuna manu nti wondo yale bedo be wi ni we ndi wanyale de onwa be san fa nti opede apa da say 8 years time oba no ko ana 4 years kwa na nkrofo wo do share dan fi ni saa o ni ye kai sem da bi chama untimi 4 years ni ye kai sem to oba kra se de this year no ye se obe ye chem nya sami ja fubetimi de nia ma bia wo ye ni wo trans bi abu nkemagu no so no se next 4 years oba ye wura mfi saa na chukata kwade na mo zo wakode mamba ana so no mapre chama untimi nkwa na akode ana mche so mapre hwe chikata mapre hwe be se meja we kase oba na abro anye wa ya ono do se ya convict ne de do se wakọ remand be 2 weeks 1 week mo baba ya chine be ne o ba so onya chama no be te o se untimi die ne o transition na wo kai ene abonye de different no and then say ono ne de ne remand ne de ne ko and we nso ya convict na kasa ayetwa ayama no 20 years sika kra sa atato 20 years no sanse we anya won se ntwa 4 years nka ho we sika na ne 24 wa hu aha nti untumi de na ne we nti on 8 years tema ndo bedi Ghana for best for them man me de Ghana publisher double kata ni frase ahana bo chaja akon nimfo ni da papa enzu ablo akọ president edi amfa owo mu ano se emema egu ho no ni sika egu fo kura no ma akọ chairman ni sa meni to president zo a bedim dokro kwa akọ chairman ni bi ni tija chairmanship position beto wa pepe no so beko na ma no boy bansa ono so afa the forms se MPP chairman odim ti se de one ntim ono ko ntim dai na adwo yesi eka wa bono sika na nyina ehye ne ho wodi ya me ka ehye ne ho atie wodi na nsi oba ihwe ne we de sika se nko na yetwe ne ka akwa wi de tme so na nsi hwe yi okoye ye woni ma me de no o ka che speaker o so de hwe yi o na nsi okoye na asi mpo nyene ma mi o nyene ba po na asi mpo ayi no one is some wodi hwe na asi mpo yi ayi no one is some hwe yi okoye ye amova hwe yi wodi ayi na mai wodi sami de viso nye buseni wasi wenye na yena yi na ye asiwu wenye na yena obetwa o akana mamrem wasi wu a obetwa dwan ene ewo nso anso ebetwa ma nso nso we na obetwa ene sami je mfi akwa na asiwe you see the reason na na manfo gina so muka nsa asem ne se onim sa kan mamu ade yi ba nya aso na ye yi abusu pani ene mba ene ye yi e wa kanfo ya mamrem enti asiwu de do se akanfo wa adwumi se de nsofo
ene ye yi but no mo kan sa say ensefo ne hye o masem mo mafrim no animunyam but ayi ne de Sami Gyamfi has nothing to do with it oni hwe ka wo ayi no yes kro ba ayi sika ne de ye doma e ba ye na sa Sami Gyamfi re ye adwuma nto no so sika tumi ne papa yi ayi sika ne de ye abuja pani ye na ayi me ka say me former station ayi me kro bia na na asi wu ye me say bomb pata baby na uja fo won no me ba kro bia woni buja pani na ye basika free baby na ba say buja pani na aso wa de ye enti wo say speaker yam fra me ka na wabon o mo na me chechirim ti speaker kwa pros o ma je tum yakopon ya adma yam fra no 22 billion Ghana cedis e ka abo Ghana no o mo na me chechirim de enti e nan so e ka no yabo san komo we ma ye ni hu komo yi gold board nkomo no nkomo ni na say was saying ka Ghana ma gold board sika ma odi di gold no hudwa okay ena Ghana nye sika tinkomo ni ye ena Bank of Ghana according to ne ye yakenkan bia yi nimfa ho Bank of Ghana ye se ne sami en ma ye ma sika na ye dey fa tokoto uya mfaso be ba so aye dey ama ye according to the me kenkan bi no edi me fa ne say Bank of Ghana ma Sami Gyamfi bia 100 Ghana cedis na so bi ne yire say on fan fantastic on fan koto yes on fan koto gu wa shene dwa fa wa shene dwa ana Sami Gyamfi mu nso nimdie mu no omo hu ne say gold ni ye kwa akoto no 1 cedi ewo mo toto gold ro ayi no Ghana ha yan hwe ya omeka se ye to ne we ya omumpe enti ombetima fa kwan bi so de akwa amano ne ayeden akoton enti se ye to no 1 cedi na omumpe de ye to no 12 cedis na me kro be anwe mofa na ye ko site wo na iko fa gold no bae no ye benya mfa so ma ye ni age se gold ni amfa nkwa amano ne bi ti enkomo ni eni Sami Gyamfi to no 12 cedis isi se nke so to no 10 cedis okay nanka 10 cedis no onya so 2 cedis de Bank of Ghana adia ho no bo se na de man no na Bank of Ghana nya mfa so no e no mafia Bank of Ghana e ni sika potin na o de man no ye de e manti Bank of Ghana anya mfa so ti enkomo ni ba ni ma ma fo Carlos ne say di sika ma say ya calculate sa mine pemfa so enti di sika sha di wem now the sika potin de man no san so de bere na say some months and years na say days this kind of man no e so bi amaso amaye ya loso ele kwato to sha be kwa e ke benye sika enti ya ka anya gold board no e na agboka ne mo Bank of Ghana sika na mo de ma gold board no mfaso bi anya dey amaso na say gen sika ko ya adwuma din ka fa so e benya 22 billion fantastic so ma calculate say your amount 10 cedis ba all the 12 cedis na bebre the 2 cedi na da so na calculate ya sika say na say ka Bank of Ghana side dey eka ana no samesa no 2 cedi na akomo mu to gold no say isi say wo de be kwa amon ne de ma me mfa ma wo na yen yema gold na nka what nkomo na say enti ye kan nya gold board ana aboka Bank of Ghana ana aboka but nam gold board so ana aboka en na Sami Gyamfi say mo nka say o mo na hayden aboka Bank of Ghana na hayden aboka ana so na amaye boka Sami Gyamfi say bank gold board buy no mfa so mo nya 17 say billion US dollars and I'm say o mo boka 1.7 billion me that say 17 billion and o mo boka 1.7 billion we believe na o say obae no me hu say de amana basa say obae no en kan say na ka wuto gold na say na ka wa betimi minyam gold an ka me betimi da koro be yi sa de ne firi ho ene na ma enya sika yi ana ko fa enkro this kind of man krofo so mo mna fom ha emeto ntu ba fom abeton akwana wo say enkrofo bi ho sa omo ehada bo muska ya omo de ba fom ha mo no so ya memema enkrofo na ma beton na say na de kanaba ene de kanaba it is like Sami tono normal map boys no but no say imagine say yes afeni yaba nti ya ma omo ho eheha omo kakra
di omo kamu wia ye nya omo wia na afede ye nkwan be fa so enti se ye to the 10 cedi pepepe mo a o me ma je say na mo se mo to ade no Ghana he ye de ye kwa ma no be nya aboro 10 cedis no ti say cocoa smuggling ya Cote d'Ivoire for ton e be a bag 5,000 Ghana for auto 2,000 o de be fa chira ko it is am say this idea say Cote d'Ivoire for ton 5,000 na Ghana ton 2,000 ye ton 5,200 say na be ya eye pekro bi o be sande akọ bi o be ho chen ha eti an tomro so na ye nya gold na den e o Ghana ha ani mo cocoa board abaso e gold board na cocoa board o wa den so mo de so de mo de o ma ye moka hevo cocoa board omo Ghana we see na we ase beto omo sa ban we oba ni cocoa board na timati cocoa so na me tell say ye mo ba so na krobia obi di bi koto so we ti obi di gwa ko se enso maginu akobo kai ni ye twi na kwagina ayi and sa me ga cocoa board di koto so a gold board sika ya so na di world dollar ni pin no sa sika na di world dollar ni pin na e kusi ya dollar na so etimi ani sidi no e be kon ye no enti enye adwuma titiri bia na ndisi fo ne gidi bia no sa adwuma de na gold na soro nyusu galamse gold me hu so mato galamse gold pa chawo ba ya galamse Ghana sa adwuma oya ende enti minim sa me ya viso on to galamse gold oto ozo on to galamse gold ende wetimi ka obi to ko hu ano de ko be wetimi ka ntre sa enti fine eno na me ka se me say sami je vision to galam se good na fa he ni asmoga na asoko so emmo enti ene de mimi nim but ono so to galam se good eni sa gold sika no ana ndi si fo na dia kushin dollar na ama dollar na yes an ye ja mahama his excellency ka dollar de ba 9 cedis ena dollar no se ba fo bebra ha adwen ena koso no bebre nso a ha adwen as a pressure it is a medium fish for now and common in an nonte say amanfo bi no mu kire mu a wanyade bi so ya ade enti de guso aye twen na me akoye adwuma afi ni anya hwede a say o memo ya boka afi o afi dabi na sansem yam ana na bia we organize adima oso kokoroko am na ko NPP nei oprese obabe first vice chairman ede ama amanyekuo enso akasa no che omo before de omo do ma ho oden omunyansa omo sika nyina tai edom kuwa no achi se omo hwehwemu 1.7 billion e kana ya bono omo kwaje ya de mre mdo motam achi pa se wasensa e kan ya de no ho asem the Daily Searchlight Democrat and pay what dia ba na krobia Daily Graphic eba manie bi wonim stroke yare no yade na yesi eni emema omonye mficha no aduasa ekosi aduanan enkono si stroke si chi wo mo no za menima de kodie 30 to 49 sa emfinfin wo no jai unim baby sometimes edu baby a mema that age no eya na bebre no mfa pomodin serious ene ye 1 ene 2 fa kwan amanfo faso edidi ene kwan faso a yenye exercise no so generate to that one is sa age na so na postrate ha hwe no be ma bia wo yire wo so ta no eye ne mamo eno ne so wa anye mo a e ma onya postrate ene dem panimfo ne bebra mo 50 something 60 o mo nya postrate problem no odum se o mo be ma no sebe antumi anya adwuma nche etene tembia na ma yare e bom ene stroke na wo ka no onim se o ya wo ese stroke ya de a obu ono ma pressure obi on checking the pressure what in common say e say nipa bia out ta check pressure ti say e ko say obo was na 83 to ananse na achi me ananse onye police ana ba chew e was exercise e yem but that time no obo so obu ono ma adwuma no di ni ho ano ofiri ana papa no ba adwuma adwuma ko fie onya time kra nante de biotike once we are abrabo no nyina gina 30 to 49 to 50 ho na asa obe sha senye sika kakra ne ade ho so na dwumaden ho
enti unya time kra anya den enye exercise ene na edi saa yare no eba mo enti ya be sere mema no ye me exercise hia yen na nyame adum wonya oba ne da wo fia na ne te wo fia yusu what is make yusu na mpani fo de tena make se na be ya won konya prostrate yen kwara na yen tia se mpani fo de mo tia se se mama kwenta make na sa yen kwara mpani fo de amula popo mo na da no mo ni ene la popo se la popo nsa onunsa ti o mo ina tia ana ayi kura se me na me akwara me tia se ale bongo no so how anti en kwanim nti ene na ma stroke no ayemo na yesi accident nso afi nkwan ko be 2000 something enya sam ketuwa wu ni pa kwashia ka kwanshia omo ko be 2000 and something afi nkwan omo aka gbonan wo firim ni esi ya kura omo hunu mpodie na ye nanka nti ka kwanshia no so ye nka ho asem na ye ma manfo ntini me bia sese e ade ha e koso yes o de ade ya shawaso nti won te hwe ayi bi koso ana ayi daily analysis no oba adwuma ozai oba ya no na ode chema wontime to ha no wase wo abusuafo Ghana for maka se mo sare mo atma ansadi o dia na dia chema no ba film mi ko enye yie ti chema wontime fo ni da ha no ma wase ba withdraw e dia free chairmanship race no emu ye no wasem eda na krata yi e ba mane wase galamsa e koso ma konku ganem wonma wo mu yemu akunni ne wo mo hyase no mo na sponsor ni ye wala tu sa no politicians wo mo na hyase na nche wo mu nyina be koma hye bi da fie no makotna sa akwa hyamra maye ntika tayi bo ho mane enso wa ha no ya se galamse koso wo Ghana ha no mo no de aye da bia ya ko akwa ntime a da bia ye training crofo ye training blue water gas ye training national security for ye te hwan ye siri nyina politicians na hyase nti ye be ko akwa se o wan so madwen dia ye be ko ye be boro ye ho nkosi aga ye no asem ka ta dia ba se galamse na me Canada se politicians na de omo de unza no pay off na me ka asem bo ana se nsewom adojiri ananyo no anodompre na news mu o ka se galamse NNDC fonto asa me ba anodompre 2017 to 2024 no o infa no sabe no o infa no America the position ekwe no ni Ghana ha no ya MP e was sound wa data ne ntu galamse kroma e de madam kesi no nti kroma no wa ha no kroma no wa anko ba ene no ka galamse hu asa you see san komo na de bia media amanfo bi ne monti ase no anodompre ti kroma ya tu galamse tu for 8 solid years ne penso wa ma bonte meka se tu galamse na me ka kire anodompre se den time no so na ne penso no ohun eno kana no tum bo ko position ne de wo ba bonte beka ho asem enti ma me ne papa otife wutie mo sora ye wo mi 20 isi mu ye wo mi 20 pipi mu na omo guru ye ho kroma omo de adwene di agbo obeka ni say ya nyame ya adu na omo ba NPP ba 2028-29 obo sa no dompre onka ho asem biem ona sami jamfi na okuje to abra koma sabe testimony se galamse ku ekroma but they were there no omo honom ensusu na that time no man ka go mo ba won so you see as a kroma no odwene ho awo ntiase wo yen ama kronkron Ghana yetimu yi obia de adwene de politicians no edinei obia wo ne bato nge pos wa mobo a oba akwa politician ko honest ka wo ho na mo de adwene be di agro obia mpese ne baba so na sofo no kwaje no asofo se no kwa dodo na se enhye de nyina mra eze unhu adwuma potin kroma obi edi no kroma adwuma ben kabia minti hoya adwuma ben obia ba corruption keta se pore kankan ni birim de ya ne ko kuya oja kuya fon ko bi ni mon kan okre sese no mon kan ai ja kuya fo edi nam do maya mon kan oja na madom ntos na me koton so no ko be na me ntos na wo kwa koton na mu ba pu epo ba ni ebo mu bi ba pu epo ba kuya fo epo ba ni ebo nye mo kwara mo se wi mo na mo di term price de maye me madom ntos na me koton ma de na kuya adwuma ni na mudua kuya na mu na mudua nya me dua bi mamo de ya ajai obi mango bi aso ni fom obu on man ka bi si ba bi ama ba bote odo hwan ho wa no ho e de be anka di buanya na edu awu mo ko no bia ya nka fu a so afu mu amu so wo se enam no mkoku afu mu
was it and I'm not bofon kuna omoto no one tabo baro de koku no tifri sa aboya wo kan ya wo kan because mi kokum 100 ton 1000 mo bi a ena na obi kokum abo de koma obi ma bi o ton na ma me so be ton ena 500 nanim ho ma me na ton 8 million wa ton 500 free onu na okogwe na e ba ya no nanim ho a na ma me na ton 8 million na me mehu we ya wa cha me kokum bi ba me fa ma 500 amfa enkomo ba ko bu news about security and sense parties no parties no ye nima bi se obi eba no recruit ni nkrofo also okay vigilantism na dia we omo bobo omrefi dina that groups ni din no mrefi bi no yenya ha ma ye mrasa sa ne ma ye ntwam ba ne obi a so fa na tax edi room okay ya waso wogo some judge ye pay na sum so okay bra emi short commission ye setting commission na ye hwehwe ma hwese ne ekọ ne se ne sikosi ye honsam kra hunu se ye hunu bi ya o ye police ni azugu se azugu na one guy no ne no so national security omubon double so wan ye interview double no chirem so no kra no ton ayi mobile phone circle ne be fa no share na tade o tibi krom ya na say you kra akabi Captain Smart kra akabi so ono you to me police atade yes o tini na krom ya what you say sa su no koso kroma koso man mu amoye because say ya ntu sa na mo na hwe ntwa no ma fa wo mo no mo do mo ye adwuma enti sa de ne de koso ha ne no be enye de ha adwen enye obi ebe opeso pian de do mo wuram obi ebe opeso pian de do mo wuram e ban san so em wa enti wo na wo be ka kofa form so no ye ma wo kwa ma wo nko ne aka de zo wo ace de bia number of na eba ana dodo sei ne nubone wo mo widie amova ye ntu boys ne girls ne so fu no kura se ne mo ye no ebetuma ba se ye boys ne ace omo ni yare bia no ma shere omo beso mbefo be betuma no kura so ene maba wane mrante na aba no amofoja omo mpe condom su me ka no omo se kura bia ka se mprempren ye condom ye oba bi wo hono ma dia vantage points bi wo no ma ye indicate sa how kwa condom ye nto aban dia mo free mu mo se no nye de eno nye boys mo mpe no to krom ha de no krom ha de o pe krom bia condom se be se ehu se education ye nye education si e kire mo bia hu no bia ma kwa dibi so to mo mpe yusu ento si e kire mo be but the chrome had a minimum chrome had no se obi ni o de o kan kuma se de o se de bi o ti o se bi e wa habezi ni be bi e wa e de you see the reason why ntia ya na amanfo bebre omo nhye de hunu no se si asa me kire se chrome had ne wo ahwene pa ya ni mu ha ya e bia oba se a ubie ho a e ya mo de share box bi msa enti o wa odru ho a ubie no wa yi na ukọ obi back fast ya di agro ba ye hwe sa we na ba abonten say youth no do na enubone wo momoje ena 2 bebre so HIV AIDS onim say AIDS enye enamu nko na yenya ba no na manipa nya no mo na ena youth na say o ka mo so di we ya ena enye de no so na de yare no ba mo especially na young girls na abandon no onwene daachi onwene yare no henanim onwere yare no ho ne ono pa ne se ono be fa ne taste but won say wo daachi enti ne wokọ na wokọ apply a yemfa wo what in common say enti wo say youth no hunu say ade o ya me ye mintumi ntena fa ako a e wo say me bọ me on ba mo fo mo nkrofo no ye tete say mo nkrofo na mo fa no sa ayi medical screening no a ye quarter form self no ye tete alay say o mo nkrofo na mo fa no mo ngo o hono mo a ya wie bibia no hono ma ne ya fro Ghana protocol de say wo nim say ye tete no no ndi se bi ni pe ya o ye wu ni penti wa fa na ade ne ko no aye bi tete bi say mu nya mo screening de bia be to tiska to forms na one day akwa ko ye screening hu say ade ne hu pediam no de ono no obi di ne kon de enyi ni bi ye tete no no ndi o hono ma ne afa na ba say ko nto no so ya la ba da hu ne so ndo de ale no bi brewu training
ti na yenti bebre ko mu ko training no bu a obetwa fa abosa o mine kum na da ho bebre wu enti se unim so yare na still be kwa so onim oh yes onim bebre omo mpe check up bebre mpe o pasesia ma yemfa ifo mra se obi amehwe ni moja enwe so eso mrafo nkwa na beba abaye bie na obesia ekoka omo se an okọ test na okọ hu kura no be ku ntem kura chen se uni nku na wo obi a wonim wo be hu wan kasa wo hu me ye na bi ana oni bi nso se me no mo ba ha omo na ba no ana mo ba fi ha se me GB me GB se me kwata se me moja ahwe se eso ma na se bi ni ma mo ma eni bi na na kura ode no kwa me brand ana bia ai se bag bi no ka yibi sa me GB ana man GB antomo no oh yo se ene nto ho za eni be ko oni akodi bia bla mo for hospital na ba eni wa ko test wa de o dem ko test wa de o mina kum wa wo de na obi aji bi odwuma mo o ni o mi ni so obi aji uji we wa ni bi osuro obi anyi bi bongo ji bi o ti ma ni bi no is it AC for no ba uji bi bongo so aji e fe ko to dem o check ozo ji 2 oje condom so na no omoje condom odwuma ma condom dem ani bi okay na general wa general no nia general okay me ko na man no so je condom ni bi man no de me sabe no se na 12 na me ni ha na me ni ha na me na we mu bo apro etimi ba ya me fa me bag na sabe na wo ba no mo aba ntumi se we wura ha me hu se na akue ka se me nko no mo test me me so na me ko ba bi omo ntode hu se obaje condom ne bi wakwala no o condom de oje enye bone me de me oye sofu oya ebu ama me bi oye sofu tenie pa oye sofu kra na ukoto condom enye bone ba amanfo preach se be uyusu condom kra bone eno na menti ase no afede ibongo ti ase ye hu no yenye ya ne kase wo kokode ko no kache se ono pa se wan ko hospital ran kwaje na ono so oso omo de bre no ha omo de bre eti mesem na nsem nim eya free hospital for mama me ya chibi wo o me hada jomo number ena me jomo number ehia me pa ma jomo number o yare ne dos no ese e hwete so enti yenkwe ni me mo ba chibi wo ha no mate ye beche se ye o ma so de ho ana condom no bongo ma de hey obi send me message or say the condom is not sweet, we don't want any condom here. Hey, utimi kasa oya me bo odin o. You see, as I'm not making we na my yare ni tre no enye de no o ba nso oya me bo ni di. Hey, me kasa be mo ene we de be ablewa abrewa de condom abrewa na send oh yeah oh yeah all person share me na mbodi oh modi be abrewa baba wa kasa se we baba wa kasa we anya abrewa oh mesra mu obadwen se di agro ba serious mo ma sad ni hia ene na man ne no yare no adoso no because ye fa no se enye de but one hwe ya e be ha adwen da chinti e be sre obi amfa no ho nchembi because o hwe statistics no say you calculate number of youths the ages of 17 to 25 17 years to 25 you had could you HIV AIDS the way I said do course young men kind of guys because a baby to my man be to my young and yasem ketwa and they be make last make I say was I for no pamu tie me no ne ba was 17 years ordinary kwase yenkwe family planning and for mabofra e de ne ba o ma minute ma akoye family planning ma oba no onyem na yade akodi ewo AIDS no e family planning timi ekutia no it prevent AIDS eti u to yare na ma oba no because onyem eti abofra no benya free zone say tie nkomoni se abofra no tu no fu say akosie o koya ma brante ni nyusu bo ha ni bia oba no 2 onyem sorry 1 onyem 2 onya yare no eya munya se mu hunu ankura no ene abofo ne ntrase ni nkomo ye se babia duru no me ya odem kura obetuma koya ade no
ba mesrɛ anya anyensa ne nko ane bɛhaw anya anyensa ne nko a bɛma osuku na bɔ na oyare a ontumi nko suku no oyade a eni nto bɛyɛ a ɔtwene mu tan mane yusu bɔ ha no ɛno no yɛ sɛ abɔfra biara a wɔhyɛ ase ayɛ saa nneɛma no de bɔ ha no starte a saa test na ankasa no a wanya no bɛka no hɔ ba wodi kan kɔbɔ worɔ no wie na bɛwi sue no a wobɛhu sɛ nsonsone yɛ dɛn ɛdam meka asɛm anɔpa ma momfa no sɛ yɛdi agorɔ I'm very serious this morning sɛ ɛduru aborɔfo deɛ aborɔfo tete ɔmo ma no wobaa bibire mu ha is different Ghana ha yɛka nsa a wokɔ yɛka nan a wokɔ yɛwɔ din bi wɔkɔbɔ okurom a woyɛ akorabɔne panin nkɔbɔ a ɔyɛ panin bɔne wodwene ho a wonte aseɛ but yɛde nneɛma bi asie mmɔfra no ɛwɔ sɛ kɛma yɛhunu moma yɛhunu ba ne nso gyanzifo no yɛmfa adeɛ nsie ɔm dabi afeefie akɔyi wode sie no na ɔfeefie akɔyi aba kyɛ wo ba no tena ase wɔde 17 years Ghana ha wɔfra de 17 years mmara mu no wotumi no yɛ biribi ware na wontumi ware no ɛti waduru berɛ a wobɛtumi ayɛ saa de no kyene tena ase obi wɔ 19 years ahunahuna nti ne maame de nneɛma bi hunahuna ne saa 18 years otumi ware kuruma ɛti kyene tena ase school na wɔkɔ na ɔnwieyɛ ma ne nte ase sɛ kɔsua adeɛ wei deɛ sei na ɛsiteɛ na yadeɛ wei bɔ wa kyɛ sɛ nipa kora bɛyi wo mu na ɛde nti family plan ne de ɛma wonyem but wonyem no the moment akora na ɛbɛtɔ ne tirim sɛ medi kura menye because me my family planning yusu si di ni bi da ma brante bi yusu bi da because ono onwene yare no ho no odwene sɛ onye dai onyem eti yare no kyehye nkura no ho ana sa family plan na mo yare nkura che sa mama yare o yese kirimo mo hwe oda kirimo hwe kum obu onso wa etotwe nti ai sa timing bomb no na hye no eti e be sra wo fo no mesra ma no pai Come on, now for more fun serious. Because you especially more from man and I do chrome pa. It is best be into the buff. Okay. Now, among shares some free sign. I think say yes, a boy and pa. The best seller. Among 200 more. It is young queen more. Young queen na. Aye, sir. Open ambulance. Ahaya. A radio quine enterprise. Abiana pro edia to us over the bra. Nabajibi. Never could do Juma. Da so. Bypassing baby one hono na be hunu yen Awurade Akwan Enterprise brabaje ambulance koko dujuma 0247 202 143 0246 314 944 924 entry enkomo na ayi Zenato Rollins one ayarega matise se omo yino motu asheda na nke 20 say as 25 so na 6 mamem penny yɛ de kɔ 27th na yɛ 26 as ɔmo de kɔ 27th nti ɔmbɛ na ɔmo avɛti ɔmo na portfolio a wɔsɔ ɔmo nsa kan ɔmo nsa tumi aka na saa yarega na ɛba ɛyɛ local government yarega na ɛba hɔnom nti ɛhɔ nso deɛ ana adwuma no so sika hɔ paa sɛ MMD esini na ɛhyɛwase yeah ɔmo diska na yɛ adwuma nti eduru hɔ a ebe monitor na yakɔ anim to asoma me Bearmont aba ɛne Bearmont yɛ ne obiara nam we yakɔ hɔ obiara nim ti o yɛ sɔfo a wodiem we yɛ kɔmfo a wodiem we yɛ kremoni a wodiem wɔn nso so obiara timi nom bi ti Bearmont yɛ mpakyɛw ɛne ne yaba obiara nam ano ne yɛ we yɛ sikyerɛ die ne bia ano akɔno akira kafa yade wono mo hwɛ na sɛ wo hɔ aso ni to tabiri mo gya so ate a wodra de wo so no ma yɛ Bearmont pebi nonom na mwaw na nsiesie kama Bearmont also shine your greatness frɛ na mfa de mrɛ 0544335900 0544335900 ɛne penifo ntwen komo Abisco 24/7 apartment ɛsɛ open singing room flat open ɛdan no the air condition room ni nyina ba menya bi wadam amosum adwo your hotel rooms enso ɛwɔ hɔnom hotel rooms for reservation oba wansa ɛbɛka wodie afei sɛ awia yi ɛkɔ yi na na pai sɛbe no nkona boyi
opeduane di aba ho aba wa no ansa wote ahomam ene woda no ye bebro sisi ya na wadidi ama wakoma atimi atoyem obehu ya kwan ewo Asante Achim Edwaso ye Ben Care Orphanage Home enkran ene Kumase Kwantempo no so na behunu yen friend 0593 106 555 ana 02 nkokɔ ana yewa yedi yenjuma yene de Vanico natural eba powder na eba agwama so na Vanico natural eba powder yi se obi a general body pain, waist pain, menstrual pain, rheumatism, joint pain, immune system na boa support ma ne boost no ma otimi enya hoden enti ma wonsanka Vanico heba powder no bi nunum bi na emwa wo kono wo pona isapon wonsa beka bi agogo na okan drugstore dwaso benkumhini heba shop eho nyina kwa wonsa beka bi 0557 737 143 0557 737 143 Skynet Satellite Dealers yene de strong combo quality combo DSTV Go TV startup yede nyaba LNB disc cable and connectors nyina biaba wo satellite no ase na pese be repair kama dem a ba repair ne kama de amount afei ye sanso ye installation wo hopa enti bomone se one bedin komo ye Jumia agent nti so kra ne ma fe Jumia na se wo dwa so na akwan wo ne potem a wo ba be gin wa krante be sam ye be ne kama ade amount wo dwa so a ye agogwa wo agogwa ye wo amachi de ma me street nim ho no ma free e wo 0244 454029 0244 454029 Bombay Plumbing and Tiles Construction yene ya ne yeto ensa afra wo se wotase na opese wotu ofie no wo de bomoden na fahama mli tu dwai na afre Bombay ebia na edan no wasi opese wotu butas opese be estimate edema wo afre na wusi edan no plumbing works no opese be lay pipes ni na edema wa ye ba be ne kama edema wo obesi be tunsuo enso de ma ba be tunsuo ne wi a ya san le pies be ye pese nsuo ne bi ko bia no ye de akwa ma ade ma o efie ne ba na se ba bia ye tunsuo wo fie ye hwe ba bia ye hyeyie ne ye tuo de da hyeyie kama ade ma o se de bia wo kyena bi no untu ka e ma ne nkofa pipe bi so e ma ne nkopaye ti we ye Bombay ana ye dwuma we nyina ade ma wo enti wonsuo no e Bombay na e ba betu ni kama ade ma o wo plumbing work ne ye Bombay wo taas na ye Bombay na e betu ne kama ade ma o ti pata fa homan na afre Bombay wo di aseme boa kwano ahemfie ni fa hena wo na se be estate okwa taas wo nyina ye Bombay na eto fo ni ko hwe be sa sam kan e no kore from Bombay e was 0240 293910 0240 293910 Kuma Health and Research Center edi kuma mala heba mesha no abegwama so wa body weakness, body pain, malaria, loss of appetite, loss of appetite wonu matono jaundice ne typhoid fever wedra ene kuma mala heba mesha ye de kuma heba capsules edi aba obi wo candidiasis, syphilis, gonorrhea, severe waist pain obi wo ho anan sufita free bemem na eba onso ono oba de hima na bemem na ayewo ya oba wo ha no ase ta keka ontu fita etagu kuku ene ha wadura ne kuma ye ba capsules eno ana eboa wo ye de kuma gentleman powder no abagwa maso upe wa pesa wo be ma gina na so na ye kase kama no na yi low sperm count edifiri wo na yi prostate edifiri wo no wadura ne kuma gentleman powder no ebeboa pa draso obi abebo wura ron sabe kan wo de 0242 378 057 entry komo KK ofo roofing eda dansi ho niama ana de aba ne nei promotion no eguso ya all ye ntimpa chew se opese oba beto enim na nei atete so hu iron rolls atete so enchansin atete so adie ana ope niam ni nyina ya tetire nya so hu sere be ya ye dwadifo ho be ha wo mo ono KK ofo roofing akasa no ni niam watete so dada na wasan promotion enti bosome ya edi anim yi yankopon ya adema etuomua kwesi on the 15th of September ebabo som da etoso edu enum ana ekọ na wie ye sabre yi okoto enema KK ofori fon mo a ya teteso ne nema nso so ye papa
nti sɛ yɛ nkyɛnse lawn span self love coated arrosin ne nyinaa kɔ ansa bɛka bi yɛwɔ china doors yɛwɔ italian doors yɛwɔ turkish doors ana afei wooden doors cement yɛwɔ gasman cement safe cement ana afei yɛwɔ jata cement ɔba iron rods na yɛwɔ 16mm 14mm 12mm 11.5mm ɔba yɛwɔ polytowns ahodoɔ hɔ pop cement tng paint all colors yɛwɔ nadoa plywood louvers glasses ana afei yɛwɔ tiles no pɛ wall tiles floor tiles compound tiles rustic tiles ne nyinaa polish tiles ne nyinaa ba wo nsa ɛbɛka wo deɛ ana afei sɛ yɛ italian tiles country bɛso na apɛ wopɛ italian tiles wopɛ spanish tiles ne nyinaa ba wo nsa ɛbɛka ebi ɛwɔ kk efuo roofing adanse wo nneɛma ɛne mason foɔ no ma sɛ yɛ shibalo sɛ ɛyɛ shovel ɛyɛ trowel tape measure ne nyinaa ba wo nsa ɛbɛka ebi wɔ hɔ fɛ 0247 524272 0247 524272 cement vita herbal mixture and capsules ɛduro ɛyɛ adwuma paa obi a ne sisi ɛne ya ɔbaa na anaasɔ yɛ bɛrima waduru ani wa sciatica ɛha papaapa waduru ani ɔbɔ nso a ɛnam nsɛm ɛnam yadeɛ ɛha wo libido ɛwɔ fam wote aseɛ yɛbɛpem no apem se gase ɛde bi ni Monsanka cements, Vita Herbal Mission capsules, Nemo and Insist. Drasso be a Beburano on Sabe count 0244 7185557 9 penny for I Chinkomo True Faith Church International. Jaso branch at the Nancy Media SO. Yankopon Aye Adoma on the 30th of August to 1st September. And at Media Airbaso Ewo. Jaso Crodi baby a enkane na odifo Gideon eye ne mpai bono Napoleon hokoko naso eho ana empai bono ebekoso eye zona pastor John atada for obabi sanso ana asante achem south edifo penny odifo Peter Ejay baby sanso so ana asante achem district asenka for penny Joseph Asante baby ukobugwa True Faith Church International branch software owonum pastor obedia yisi media oba asebi asofo mpanifo akukudam fa wo ha oyade wodadwene nyina fa bedai asofo mpanifo yi nyame na mo so ma ho atɔ opani adwumadi si na so aye prophet Daniel Boama wona adwumadi yi eda esi ne na so ntia na wa 0248 337274 0248337274 yene mpanifo ayetwe enkomo rasada international specialist hospital say yadebe ane hawo yadebe na atete wache atna wo so ache wadru ene se obeba yin akache ni ahwewo ama ohu atowo ntire ho ema yade emfa nko wom ye wa specialist ewo ho de obi a wo hwe eni obi a wo hwe esen obi a wo hwe ason obi a wo hwe sciatica udompim wi nyina kama ede amount ya untu or how any amanye bia enti bomoden se odo no bechim Resident International Specialist Hospital no ba me ahwew ama ho ato wo yare diabetes wo yare stroke heart failure kidney disease liver failure hypertension ni nyina yetu ase ede amount for no chim ewo kono wa hyiayem ye ne MTT office in the Dension mo primary school ni chim won ma friend ewo 0530 534815 0530534815 na woni en entwe nkombo St. Gabriel School Predicate Union what happy family when you busuaku ani je wo mu me ba chew so pese usika se be gira brane afa ho St. Gabriel usika se be gira brane papa e de amawo upesika de atre wodwumade mu a St. Gabriel ya upesika de ko school St. Gabriel ya die pa de ana pesika ade ayo fa ha bebonye ne St. Gabriel e beboa wo e ma wodwumade awudie nyina atimi atumpon kama enso so de amawo timpa chew entrase walwa zika sem ayade edema wudi she bia tofom na upe sika ede akwakoye ayie no bra St. Gabriel ho ye beboa e be mo sika na ade akoye ayie no we ene de St. Gabriel eye ye kwabatan edoso bia so behu ye kongo behu ye eduma sanso ye ho frɛ ewo 0242 288727 0244288727 New Age Agro Services Dr. Francis Ogusu Ananem hey Dr. Wayadi o wakofa nnua de kua ana de aba nnua bai ana wope se wope de shiwura de pampamwa
didi gu ko so didi gu na baya so ni nyina new age ho sabeka bi enei owi e wa nyi portrait pharmacy mu an wa kofa de a yankokɔ ne bedidim endomenum nsuo ne nyina wade aba to kuna ka kya ebi wo ho kwan wo ye timbam udu of so market junction ho kwa wonsa abeka wo de e wo ho fa bra wate fa bedi odwuma ne bebo papa opa wo ye asase yi fertilizer wonsa beka bi opa ammonia wonsa beka bi opa aba de digu opa cabbage aba kakumba aba nyaado aba makwa aba ni nyina ebi ho ma okwa wonsa beka e wo new age agro services for 0244896701 0244896701 Adama West Africa ye Adama wachi mamenchia we ene anopai Adama West Africa e de daizo e de aba daizo no ukodua mo ukodua buru ukodua kapi ukodua nkatie wo de fa ba no ho wo de chef mo abobie ntumi fana no enka kama pa o de amazing 30 odi de aba eno ye de bo brase wadua bulo no a ebulo no kwa enwura na eba na de aba ase o de freezer de aba eno ye de bom mo ase o de bom mo ase bekum mo ne enwura na nyina ma mo na timi ade no ho o wi no de reserve 440 nso se de aba eno anonom ne suku enso to yi koku akuafo enfengu so ebebo papa o wi no de travel aseta san emaster nso de aba eno ekun akate ate ne koku ntontom ebeku mo nyina o wi ye no de agil de aba odua brobe odua toast odua cabbage odua mako odua carrot lettuce nya ejene odua watermelon enkuruma nya adoa ayoyo enkatie ne nyina de ba ase a ebo papa amba bebia wie pe enti ne adama mpanifo eni enkomo ewa homa ya mede etu ejai eso 0544348281 0544348281 ne penifo ntwen komo is Chart Herbal Center at the new best man council in Ediaba Bema wo el discharge make us na ho asore ade yitu ase at the amount and you pay ebebua bema and wait major na so e wompem na bebia awie pay at the amount wa kwati na mo ya de bia so wadroni no bi na beboa ebesiesi pa the new best man capsules that's to be a bebora no on sa ebeka bi what in home paint ni wase beju paint say foreign paint local paint mix paint ni nyina ba ya kache a on sa ebeka bi e wo kwano kwano man junction abusana wa ben wo mu no emu an yanhwe wa yedi yenjuma yesu mo Herbal Center edukum herbal tea no ede aba ma sanka bi ebebo ha papa wa pressure akuma yade wo hana na ase atatai ni nyina kum herbal tea no eno na ebo wo wode be tea anonom anopa bia afi hu sampa ififire bi ha se etew na eyi ho yade nyina abesen akọ ama ho ato KGT Travel and Tour ese obese oko Turkey visa yebeboa masaka France Japan China afi Australia eho nyina visa yeboa ama nsa etimiaka enti eye KGT Travel and Tour ya na yeboa ama services nyina wonsa aka free 0555 629 316 0555 629 316 yẹn pẹ̀lú fún ẹ̀ńtún kọ́mọ́ Baba Herbal Center ẹ̀dì kolom herbal powder ní ẹ̀dì ẹ̀bẹ̀gù amaso wí asomadi ẹ̀ma mmaso ayé kolom herbal powder ebusi mi ṣe sẹ́wọ́ kama ẹ̀dì ama wọn afei ẹ̀bẹ̀ bua o na ẹ̀yìn nkabọ́ni ọba ẹ̀firi wahimfie hɔ nom na wɔ ahimfie yẹn n'ata akeka wɔn no soso aboɔ yi sɛ ɔha no ɛdì ẹ̀firi wɔ kamakama ẹ̀dì ama wọn afei wọn bɛma di ẹ̀hyɛ mu a ẹ̀yà awotie nyina bɛfiri hɔ ama afei wate dɛ Nyankwa Herbal and Spiritual Center esusi yade ugondo o diabetes o pressure o wonsa ni nyina yo no afi o spiritual problem say promise and fail o spiritual marriage ni nyina ye ne ayetu ase de kudeku e de ama asante achim atwede he ya ane wa yedi yenduma obane nso obefra yen 0553214760 morning drop natural mineral water we eyensu krojen ya aba ensuo no ano nsuo ede ensuo no yensuo ensuo na ede na ensuo no ye kama na anu nsuo no a woni yare aton kwanta mo apai ebra mo no drop ba ya sante achemfo ye de tom enti etugu so ye toy na ye no moy ye no ye nso aboa ye nti enei wo mo se emfa so kakra mo nya awe ho no mo nko ani wo mo sa ne ye eche ne nyina san di enti wo ahye anniversary ya we ne first anniversary ya ebobo so de to donkono odo won ni chem e wo children's home wo ya akwai no akoye ye mofra no aye
na ne kwasi da no wode woni achim True Baptist Church ya ewo Dumase Osekufo ya kwada twedi ampo na kopon ase na 27th no ade de nyina yebekọ akọ je yengani enya asem ketwa obiri ye bo lunch eho ana ekwa akodidie na yanom na nyina ya ma yani agye enti bomodian se ye ne mpanifo bedi nkomo na nyina ya boa ne nsuo amansa ka bie ne wanum bie na boa sense morning drop natural mineral water de yensuo krojen kwano habitat ye bebe of me center ne wono 0246 462999 0246 462999 0542 091 907 0542 091 907 24 and you train and come just one hardware and rental services. See by your China door, by your cement, iron rods, glass outdoor and at one hamanyina, Uba and Sabekabi, ambulance or honum, mattress or ho, canopy or ho, in Kunya one manina, Yade Emma Ahaye. Boba names of 0546 907 272. Ya train come Menya Heba Center. Ede enu ede aba wa honam eyo ya Menya Heba Councils. Wa koko how mema yasem enyina ye stroke bobe mawu wo ni yade wo menstrual pain stomach ulcer wadru eni Menya Heba Capsules boblem do aso benwo onsa ebeka bi nunom bi na mwa Kubasi new site enkan Kumasi Quantum Ponson ye wa ye di anjuma friend 0546 641 934 yene penifon twen komo bona agro company limited eli no pa de shiwura ndi aba woman saka be babo papa ba shiwura ni nyina kama ade amount Fuza Heba Center ade babam Heba bam ade aba wa sasabro hawo wo no na asa honam ehehyew waposo ayewo ya omoja ne ntimi ne afisa ne yie wo ma na honam kekaw osisi ayewo ya aboa ekawa wode fa eso a ebe oya wo nyina ade firi wo na ntema propro enka ewo ni paduanim wachido mpe etayo ya Muhammad so mansaka bambam Heba bam famie miame fatutwime ojabes oyawo ni nyina ebekọ drasto ebe wo no dura wonsawe kabi information centers nsoso atwa seti ewo ho Kumasi Kote de akon ana ye dupai edifri 0246 953 332 0246 953 332 ne ne mpanifo nsoso a twetwe enkombo aha boss Zamanzawo sabe de o de akugu ho me de akugu ti no na amanyofo no so atwaso ti ye ko de ne nti obi bia ya wo ti control fashion ana why ma de bia men kan hwe control ya men kan o pa de control penalty seminar o ya misade kafra bia enifaso ana te bia mfo so na ba o dada o boss enye ti kache ne sani o ye no o hwini yi control mi nim dia wo yo se dia wo ye no de wa na onim what be na se ninti seminar otimi dada me dia wa dada ti kache no ene control wutie champion ani masemka nana wasumwa na be fashion bolu ya show bolu show tactical man Minister of Thomas Affairs waje Minister of Thomas Affairs unofficial minister ma mencha be fashion bolu sabi ono so biem kama pa ono so ti ma mencha no ene anope enti la popo ni amula popo nyina yencheche wo mo ebi ti boss na me adoma ma me do sia menchiam mate I got right and fast at the Informal Santation Community Bank PLC. I'm on Juma Pa. Security account 7 second fixed deposit. Esusu wa wani regular susu. Food be a pass solo no so by Juma Pa. Your overdraft transfer salary advance special credits microfinance loans no so by Juma. They only should be every month. Na ope eye besia e de ko di Juma Pa de nei ko hu asante Achim Community Bank PLC o ko konongo agogo Dumase Dwaso ofo ase
Human Health Office from Quanta. Able to Ayediasi and of head office no Jansa. And the Timen can frame penny for 0249933 732 and of 0243021 486 0249933 7333 Asante Achim Community Bank PLC Mumpo Jumapa Jumo Herbal Center the Jumo Herbal Mason Bejaso This is card the rheumatism in the Sasabro and my day in a tete were untumin to be nick or say help severe back pain and that's all the menstrual disorder. Woman says this is my call you cry. No more oya now naya kakra to make an aqua. If you don't know, I said to make a book of Jaso Konongo, I will go coco. Born or be passion and smummy pa. It was a chief 440431110. A forward ever, backwards never, human blocks factory. Carry dash blocks and as a Ross and blocks, mix blocks and as a hollow blocks. Design blocks of a pavement tiles. Yet a marble tiles and of a pillars or sizes. A mountain pillars case. And they now be on Sabe to Macari. I said, the small Mr. Obogu opposite police station near Omahini House 0558319018. Now I want to mention 0558319081. Now the forward ever backwards never human blocks factory. And then come on up. BA Herbal Center said no payment can't just say general body pains, body all the waist pain, blocking leg. What be na cow when it's snake bites, a convulsion about Fabi Nasra Cano. Open say massage you body come out. Nina skin rashes be an assaulting a powder to make an alcohol. Yeah, the bright on to me the friend of Fafasu. Now be here back capsules and also a board no man ye in the moon semun quay. The sexual health in your brand. The board more boss in the no jagu. Premature ejaculation. Was what to per Dimakum. Atreshwa Grunkumbi. Asra Unkumbi. One more no be the tipping pa or come no be the no be come on. Yenny de one man who prano. Yenny yapa. Go on at it walk. To make an aquanafi qua J. Be her backups and not another. At another nursery. Here, Jumo. I did not to make a to make a year of Bogun Coco, Fidia Sequoia, Kumau, Jaswago got a fair dance, a wabo, a bone fatching as a Santimampo, Don Fenina. When you be from 05436 462110266811113. Right on to me, Fafaso Fakoha. As a baby to Macquarie. I got Simano Baco Penamicos to the two. Now, you never your phone in Cromano by PMB Corner Limited. PVC pipes, open water closet, pens and as open water ice, a shower seat cover, diapers and upper polytanks, open roofing sheet and upper open yes security door, tars now open to make an aquana so be come a part of pay. As you know, some say, one day a old palace, you know, it's M. Ben so a year, a Jasuko de Moa. The Asach Minute in Japan was there, Chief 446047116. Grace Divine Ministries Ghana, Bogu branch is same country today to Tumikana bread. Bobo Juma Pampai, ye. Abubo Munsem proper Nabunsa Mujane, Panon Kay. Wednesday, they are shas here, no Kunaboy, Jinum Giddy. Now Sunday, Bianso, 8:30 a.m. Then as Mamma so Obogo Sika for Mountain number 2. Pastor would be Juma de Sinister, so boy Juma Day, and we embrace Reverend Fred Kwabi. Was a chief 446802528. But now be in Shra, but now be a bit to Makwe come up. Abuja, Mammy for Wimpuna, yes, you are Benin Musical Enterprise. Or Juma Pa. The speakers now pan as a power amplifiers. The Mr. Snapper combos and microphones. Drum snapper and cables. Open communion wine and in a bread. Mason to successors Lina. You are Benin Musical Enterprise. Who call a year Konongwa. Ye, why Ben will be a gumosro, be a monetarian of hell. But I want to say, the tone can't you? I will make a crack. Now, Okon Coco on Swa.
a station on my central market. Now, come say doom near old Merco and Afetano so. Femo 05550 65032. Now, only one Casabusia made in the kitchen. Krobia Asante. I am not official mayor. Ata Bibia Boko dear. Oh, boy, dear, no more Daroma. Metiasi. I don't know. Oh, sir, it's any dear. Promo no dear, nice. So, now, I can't judge. Say, oh, you did I say any didn't ya? Better need I do many be up. Reviews, I was a KJ, I tears of joy. It didn't even Casabia. The Bibintia. You need 9 tears of joy. I'll call now. No. Obo no ma uprano. Obo ma o ti pain o yare. Oh, no, probably be ya omunya omunya obudi ayo. Brother be boko. Emi adom. Yes. Emi asepa. Se fie boko. Oh, emi adom. Bibia boko. Bibia boko na oman mi ni mo ayeden. Ade mo ayeden. Say interest rate nyina wo fom. And so yatoka abu me boa. Da bia wo ka ho asem. Yes drivers for say on betete so. Na say wo mo nso o mo betete so mo ntete so ni nyina bibia boy de niam o mo car tie bibia boy de. Ti ni boy de no o mo ni choice bia say o mo ebete so. Na fi nkwa na bibi boy de. Enye no nko a. Enema nyina boy de. Bisa fi nkwa na bibi boy de. Last year ne boy de. Na last 2 years ne boy anya de. Last 2 years ne boy de. Eno Tina Ghana for to Abama NDC. Say Mumra Mweni, and so mobile and a DNSC. And Tima and Traba Mamon people for being because Momoba Dada na. Debbie. Yeah, but comes 27th January 2029. Yeah, ba MPP. Yeah, ba beji to me no. Yeah, ba dear menina. You better to name menina. Come on. I'm a BBI. Come on. Catch you. Ayo. Oye. Atamesha se osune. Na yenti nkomano pay. Some mama stories topics too. Yeah. NPP NDC have gentleman's agreement not to prosecute political violence. Festus Abuaje. And this one also says a good board parliament to probe disputed 22 billion Ghana cedis DGPP laws. Backbend. Atabe fade wa yini nkomano pay. Okay. Me too. Ata. Me started with Abuaje die no na ye de ura good board. Na me sha se na me chie fo nyina chia me mama Ama Faustina. Na ma chia our able and competent MC mama Safo Apia. Na ma chia party mpenifo nyina. Na ma chia MP before omo del MB before executive player to abama omo nyina me bra me papa senior Willie and a Ben omo nyina omo di omo post no party office omo ma ba mu ntino me che omo nya na ehwe de Abuaje kana or say a gentleman's agreement which enye true enye no correct. On said there are situations be how to uti echira because you prosecute or more election violent electoral violent, but NDC as a party has shown with records. I actually say emfa ho ne de wabam say NDC ni na ne ho aka adwamu election violent mu kra na ye behwe said de mra no said de tie ene ne bidi. Say a cheerful Bekaina or more follow no so 18 a year 2024. What do I say? 2024. A year Mohammed Ibrahim Kanau not your friends say Northtown constituency branch organizer. The threat issue are party jinaso am I prosecuting. Obie ni wa oka se oye party banti no sebi empreduasa yenya no. His Excellency John Dramani Mahama Babem 2025 and no hande all the recommendations and a commission aya waso by we gon elections e course so e violent e course so omunyina no ma na ewo mu ananya na what opposition 2020 oka esre MPP aban say obi biara
obuama ana na oka ho ma sa electoral violence ne course no yem prosecute o ma MPP tina abamu emfie nwotwe o ma anya obi ahe but His Excellency John Dramani Mahama Bai oni Attorney General and Minister of Interior were really release cases ni nyina de ma omo a enne no emu nwotwe de they are in custody desire ni omu din komo hwe kwan a ye befa so a ye toto omo no na se omu difo a ya prosecute omo afei commission no so SR recommendation ke omu di dem omu praye no ye omu compensation unim se mvie watwini compensation bie ni wa MPP aban 2020 abaye to ye basa ye esi obi o praye ewo ayawaso Nanado Danko Akufo-Addo SRT commission say omu hwem commission ni recommendation ba say yemo omu kakra yemo omu sika kakra na omu mfa hwe omu ho edodo omu musa me say ne me bra say MPP obi kapre and so His Excellency John Dramani Mahama Bai yohonu IGP why instruct na ma ya sha say compensation bia obia ese edimo obi bia no ye de mo obi bia we ni amaya obi ready na ba bia ka say oni MPP for question agreement gentleman's agreement say udi basa ye ewo abatu ma yem prosecute you. It is neither here or there. Adance here no nchiresa the evidence does not speak to that fact. But what they say MPP has a record, NDC has a record of being said so ye to aba now be ye man buying the was man buying the was now the din say hunu ye be man brand ni wadi but what you say ye wa 2024 ye ka see en sign peace park agreement ye chairman General Mosquito Johnson e say dun ketua ka kire MPP aban say answer ye be sign sa agreement in 2020 omu amuni omu di sa aboni omu di ye nyina no obia ye to abawie ye we pra we kun obi mumme nchi no mumme mfa ntu omo anya hwe mfie wotwe o MPP aban etina mu obia odi dem de pai nani de etu ne se ya nsiki justice anfa ma omo eye 11th June 2025 11th June by election course Honorable Howard Kumsin ni constituency omo attack Honorable Howard Kumsin omo attack Honorable Howard Kumsin na NDC ni woman organizer Abdullahi Victoria no ka hu bia na ya prosecute no omo nkrofo 8 ka hu aye bo omo suspect nso nyina ya prosecute omo that man omo ya charge omo like let me use the word good let me clarify that ya charge omo it is obejina ana your papa boaje person ka say a gentleman's agreement. It is neither here. Obi, yeah, when they see you can once me. All right. How I come say you pay on the ball for man, na me we are for more. Yeah. Now can say a charge or more, just a charge. Young prosecute to be any a charge or more. Me back to now Phyllis and no drinks and no and I'm say more NDC for the money. How? KG in law terms, no. In law terms, charges can. You can say you charge you be a purchase. Yes. Your account. So account ABI on account of this. Into your ABI account 5 near the board. No, you charge you say. If you are charges need be walk around your day. She say more attack Honorable Howard Kumsin say. Yeah, ma will be a charge of which is a fine, which is 6,000 Ghana cedis, if my memory serves me right. Say and me and just Ghana. Call them 2 years, which my memory serves me right. But these people were charged. You see, they have been followed through due protocol. But MPP are bambet na so no. And you watch it, my hey. Yen yankaso your party ba. Then they see Techimai somewhere. Was it 2020 or 2016? Yes. 2020. Techimai. Na said Techimai there no. NPP are bambet yet is some way mana. Good. MPP are by any question say. That is why when our president came in office, we handed all dockets, all previous cases. No, that investigation means prosecution. There was no evidence that we prosecute you, but mutina abem in fear watching at the investigation. Investigation is it wasn't conclusive. Or man concluding investigation. Or man concluding.
No, did you conclude? Because if you have concluded that, come back prosecute you. Because then can conclude here, na His Excellency John Dramani Mahama Baye and all very open cases. You know, and you are aware. Our former chairman, Chairman Ampofu, all of them had been accused in 2019. By a Baye, we have still maintained a brand new BND. That is a party you can trust. That is a party that believes in Kabima Minkabi. That is a party that believes in democratic dispensation. And the money records be say papa Boajeka so a gentleman's agreement. Well, and NDC for you be signing a gentleman's agreement. Okay, assigning a Betty. But from the look of things and from the evidence available to us, I can say on authority say Basse Yadimra Juma, irrespective of where you are coming from, the National Democratic Congress stands out. Your evidence and records to suggest that Bia na MPP for na no come wasem na well hun ye and or the falling for him. But I'm sure say and would see me must settle the record straight with facts, evidence, a legitimate claims. Say NDC yenyenyi yimu we a party ba now din ze hunu in sembi fata yebetwu aso. That is the party you should vote for. Etino gaje the avocat boy is avocat de bende vigilante those things. Yes, I didn't know. Sana mu avocat vigilantism ne ade. You know, you go through baby you realize is na MPP for no intimidate. You see, it was a tactic that was wrong. Yeah, and MPP for the invisible force. Yes, and I'm one this for the it was wrong. And the MPP, the Vigilante Act of 999 2019 by. That is why NDC stood on his ground and dismantled all of them. You have no evidence that shows that any avocado even your whatever. Vice chairman. Vice chairman. Oh, evidence. But as at time as you see, I remember about you be about my man someone Frank. Sorry, I do say sorry. Yo, minu ya medase. Anope mechia your party chairman na match yampeni for ni stakeholders are or Asante Achimha, our boy MPP party no. Afe so mesanya chia mi ankasa me ma me fiora ma menu me chia papa me yire madam Patience ne nkwara ni nyina mponsa atama me star so me de me fe no woman skin e wo DA school mo ho ne nyina ye hye me chia omo tie papa oh even DA school okay aso yeah aso woman aso sana me friend no aso yo catching and okre mesha se free menu ana asem a wo ka no azoka boys no wo ka ho asem vigilantism a wo ka na yagunu na de enye nokre MPP time ye ba ye gina ye na so se ye behwe se ye begu sa na mani nyina de na si ye NDC wo opposition catching tamam NDC for G to me e de na course wo man mu omo anko rounds ye tama ye to aba ne wie ye omo wini ye omo gi tumi no omo ye omo adwen so omo sese niema no omo akọ warehouse way no omo akọ akọse no omo akọ ha no omo akọ ese no omo intimidate yisifo very good ni nyina hemfo azoka boys na yes ade no enye omo na na papa NDC board eneba yes ade NDC board na ye ata uni asabna we are here to educate we are here to inform me kan ko nche they were not NDC people. Catch my memory masem no so. Ye share Festus Colonel or your former Colonel Aboaje Festus Aboaje. Onim so fi krom a. Okay. Or your krom hani. Na me kan say masem no my wife ne wofa eno no. Asem na Colonel Kano say FN say we are in bed with political the no correct gentleman's agreement no correct MPP were penny massen were penny
eni kwan sɛ ɔkasa saa sɛ we are in bed with sɛ NDC for na ɛyɛ saa deɛ a ɛna ɔpɛ sɛ ɔka biribi saa deɛ a mimi ne baabi ogyina ɛno deɛ ɔno no mimi ne baabi ogyina nti mimi nka biribi a ba sɛ enipa no yɛ adeɛ na ɛnyɛ na ɛsɛ sɛ yɛtwe n'aso a yɛbɛtwe n'aso mekae sɛ ayawa so wɛgo ɛdeɛ na ɛsiyɛ same yɛfɛ no sɛ mpo Sam George ɛnsɛ mebree ne kɔɔ so wɔ hɔ yɛfiri hɔ a na nanado dankwa adodi ɛsɛte committee sɛ yɛnhwehwɛ mu commission sɛ yɛnhwehwɛ mu short commission ya na ɛkɔsi sɛ meba yɛhwehwɛ nsɛm no mu a kɔpem sɛ ɔmo a na ɛsɛ sɛ yɛ prosecute ɔmo no yɛ prosecute ɔmo why yam prosecute obi a ɛnyɛ no kro ata I'm not moderator please come you know catch because to me meba catch mama no see okay me too to me men kai say prosecute obi okay azugu okay police na friend azugu okay and a double okay say I short commission ebra mo menya adaje tra TV hu hwe yeah bibia kwesitia later no mo de ba say meba later no mo de ba say omo de white paper na beto Ghana president enim ya hunu ne kwesi ya prosecute am hwan da ban mami date hwan ne prosecute eti sankofo no mo wo hen emo okromo ya omo ni ha omo adeti na nka ndisi for bank yan prosecute adeti na ndisi for bank yan prosecute mami date ne time prosecute omo hwan ya 38 on custody and I give you evidence hwan na wo che wo attorney general ata manaka ata who interfere catch ata kasa no man kasa ata kasa no question say azugu police na friend azugu no so okay aha meka no oko omo interview no so okay yeah meka oko committee nanim sir okay double sir meka omo fantastic yeah o see omo prosecute omo date be ni prosecute omo court be mamenti date ni court ni de I'm not all that sure but me say you prosecute you omo David uni ankasa okay you prosecute you obi a you prosecute you obi a me pa chow se see no e friend saying how akumsin enkrofo na omko attack no any sa violence na cause no ka chire mpese me busa say omonso de na aye omo attack here ka chire me say ya prosecute you omo ya charge you omo eti sankrofo no sabre no MPP time no almost ya charge you omo ya charge you omo prosecute omo and because that daben because me nyante say prosecute and o ti san na no say ya charge you omo eti sa yang crofo no minim say almost ya charge you omo e ma de dabi tie me kasa ma me kasa wi atada manakasa almost ya charge you omo enti penalty say ata uza ata ko two penalty yeah me say Theophilus Adozi atajano no kasa Abdullah Victoria or a woman's organizer how Akumsin constituency or when you charge omo eti catchire 11 June catchire the American say sa niema no we are not in bed with anybody yen so Ghana ha yen so sa niema no so ana se obi ya bone a de oye bone na ese ye twe na so eti se MPP time ya anye a ebra so obi a oye ade bi a ense se na ese se oye bia a wode tumi hye ne nsa eye de basabasa ye bia no ese ye twe na so na Ghana mra eni ni di obi anu oburu mra so enti we are not in bed with anybody say you scratch my back I scratch your back there be eno de yen so wo ma we eti say ye koye nimu no say bibi e be koso ana bibi akoso pen a yes mama me enim komo bi wa is it 2019 I was so we're going there no na by election yeah and of course so me dey can Emmy short commission Omo recommended say NS Akomia alias Double. The commission recommended that he be criminally prosecuted for unauthorized possession of firearms under section 1921 of the Criminal Offences Act. DSP Samuel Kujo Azugu. The commission did not recommend his prosecution. Instead, it recommended that he be removed from command responsibility and reassigned because of his failure to properly command and control the SWAT team. So he was removed. A recommendation. But he was not. He has been removed since then. No. Makasa Obaha, we are here to educate the public, inform and entertain. And me show we soon. On cancer attack crowd and me we are be actually. Yeah. Say
o kana tra kwa me ma support you come ye din na ka kwa that means me no ina ya adwen and nti yensua de o ha ti nkomo ni the key issue is that a recommendation for prosecution is not the same as an actual prosecution in court. What in common I say? I have not found reliable evidence showing that Double was subsequently prosecuted and convicted on that specific commission recommendation, nor that Azugu was prosecuted for Iwaso incident. We Google na me Google ya mami. Nature say ye jano. Fanta anything ye who say we are we say. Me nka say o kanu twa true. But me say mame evidence of what you're saying. Na me ngini. Because na me makenka bi ni kire say recommendation by the Emissions Commission the white paper come mampani then Akufo-Addo His Excellency say enka wonu ankasa fa na pen hyase na nka oma ya ntimi entwe sa afo na so no man ti ba bi ekosi enti say wo fact bi say they were prosecuted or charged yibra na menyintum me nkomo ni na no material o kana say yenkweni material o kana say eti ya koya nim no dia me kana say se bibi sa nkoso a fine metwe asan metwe sa asem ne san say ya prosecute wo mo enti say ya prosecute wo mo a ebra so say ya koya nim no say kono aboaje asem na o kana de ne nya adwen you are not in bed with anybody enti say Ghana say obi atomra na obi ye bone a esase de ye de to no ye mfanto mpanin se de emo na di kono ye mo mu ni nkode aka na yenye den ye mo ho ban enu nti na Ghana fo ekosa lai eto abama NDC comes 2029 yenim se MPP besan ba power mfumso bia ye no yakotena chiri yesua ne mabiri yesre Ghana fo mfa nchen na ye babie a enema nyina be kama na omamu a ekoso na enema ekoso na omampani ete Flagstaff House no wadane clearing agent na all clear amanfo na wama amanfo a na omo de Ghana ka na omo de Ghana ka omo wia Ghana sika ni nyina ya clear omo a yese charge bia mami anansen ofra brochire ba ye de na asi ye nya no ka chire asem na me ka no enye wo de enti wan so what na for saying mami ya de ne ba ye no tamakuru ade na asi ade na asi ye jano ye nya no tamakuru ye jano sainti nkomo ye nya no o kan tobo ti o ka se nyeme da hokramento ase o ka sa maidi na mehwe tamakuru ye hwana jano enti tamakuru ye akwente no hwana jano me bisa kwesa na jano anya court fantastic enti o ka se ye jano court nye NDC enti court nye NDC a the person me so pese me kire say ayo omo time na MPP maame no ye maame no ye sentence no 10 years na nya court me ba say unim say na ye den why ana tena asem no so judge ben tena so court we affiliated to why this time ye bibia politics Dabi and you say tobo CCA ata no me come say CCA o pese me nka say atune ye man ye sentence no 10 years 2024 na mo woso judge no tena so hu say maame no sebe sika bia fa ne sa sinti o gina Ghana mraso na o de na fa mra kwan so sa ko judge no o ye MPP ni ana ano de me nka ne sa ntumi nka ne sa menim so o ye MPP ni anda so na adan na ne neyu o tisuya ya appeal ama ni ono kanu waje tum se nsama mode ne court fa no appeal nti se be nsuo nyinam tobo mi hunu nsuo bi agina mu ntima me nko fie ni de say nipa no ya NDC ni dabi na ka so you affiliated to a party you affiliated media baby how na mijina when you affiliated at 2020 when you affiliated time wa ye sentence no and somewhere ye gina so sentence no anya lawyers for na court anya judges na so me bata wonu za chama wuntumi so ekwa appeal oguso okwa appeal se chama wuntumi appeal ni ye adwuma na nipa ya convicted for 20 years na onya bill se onkwa abontia sa judge no ye ndisi ni ana dabi bra na de sa de ana me so me ka bibi se oman wem se ye so sa de no so a bone be koso ayi adoso dabi ne ye democracy no Frank ne also democracy no ye de ye also tia se ne se ne ye de ya tunu no se di na tamakula tunu no
say ayemra kwan so yeah and anyamra kwan so na so di free ba ayemra kwan so fantastic ya dey na court and then and ya sentence no 10 years ana party bi adentina party bi ma ye de wa ma ba cho mama nkasa party bi ba ye no wa ba o ma we mu wa ba sa oba be serve ya afi de wasa ko ya appeal ama judges bi so hu say asam o mo tena so many years no aya sentence no afi de asam no nsuo nyinam nti enye dey yenya no onye de onko etizesi ya no ye besa ya kira ka kire me de manusi ne ye besa me kire ne se Ghana ye de anusi ne ye besa me kire se Ghana no obi abetumi aye de ope wo ye de ope ne ye sentence wa obetumi akwa appeal wo kwa appeal a sane evidence a ibenya no se ye democracy no so akire se obi ye bone na ache na evidence be na wo so wunya evidence dey are fine so wunya evidence a fine na che se ye jawo eti oman we no se ye de saade we tena oman we mu a enya de a ebebo oman no me da se ataba me no hona me me bonito na answer na meko good board de no so mami e say no say ana me ame bra mama ti say MPP egu tete MPP na ye nim no na omo na de mbra ye adwuma na egu say timi ka tira say obi ko appeal na court to share evidence na ye dia ba no ogina so ka say based on this evidence the evidence presented earlier on no enye substantial or ye NDC ni it is see Ghana for bo awutu abama NDC ye nyina ye ngada ni mpa ye say appeal na chama untumi be ko no omunye ye NDC fo nyina ko judge no ho ni e ka say omu de appeal ma chama untumi Juma ye ni omu be dino because MPP abreso untumi atameba mamem hwe atanso de no. All right. 4 people arrested in connection with the July 2020 okay. Kaswa Steps to Christ Registration Center violence were actually charged and taken to court. But the case did not ultimately result in convictions. Good. What happened? Okay, on 21 July 2020, the 4 suspects, Sule, Razak, Majid Amadou, Suleiman Yusuf and Razak Musa appeared before the Cape Coast Circuit Court. They were charged with 1. Conspiracy to commit crime, causing unlawful damage to free motorbikes, discharge of firearms in a public place without authority. Yeah. They pleaded not guilty and were granted 30,000 Ghana cedis bail each with 2 sureties. The case was adjourned to 18th August 2020. And Timidugu so immediately. Na ya when you see what chiri good and to they were charged good and you do court and Mr. nkoma me do me see case ya charge you mo and ya charge you when the case ya Johnny case no e from there no say me name say gi we say and gi we say no a chire na me hu good and at times some prove ma me be a see we twa 6,000 o twa ye nto fa no ho de no so prove ma on say who you sue Cape Coast, right? Yeah. The na me make no honorable Howard Kumsin. Howard Kumsin the na make. Okay. Enti dia me boy and I'm about mama Abdullahi Victoria and I'm mama Theophilus Doze. Oh, Abdullahi Victoria a constituency women's organizer. Why the charges are for? What you say? A court and a charge no. And those so there no Theophilus eti obetimi ahwehwe na me to aso answer na time no abiti was it the say Abdullahi Victoria okay. and any Theophilus and so ewo ho mbacho mitimi to aso oh good eti no said the na make no MVP egu yeah to aso so there you know yeah concern for so you say right honorable speaker Kingsford Abben Afre the able and competent CEO of Ghana currently as we speak. Okay. Sammy Jenfi. Now Esquire, my found so need Esquire. Esquire, see, yes, you may appear before Parliament and then account or answer certain questions about. I think the money is 2.2 billion or something like that. 2.2 million Ghana cedis. But on the way you know, 2.2 million. About your say, when you know, we are living, the system is working.
we are living in a democratic dispensation and this your mind bar embraye adwuma Ghana for year back and forth especially MPP for person modeto and this for able and competent CEO Sami Jemfi to say we disika but the evidence does not support that we be candidate honorable Alexander Afenyo Markins or Sahene a person or political score that is why when you are in a kabima min kabia mamuma and sending enquire parliament and you call addressing ukoyi unwano etino meda speaker of parliament ase say wa uphold a democracy no wa uphold a constitution na minim say said there Sami Jemfi a chire ne nsemu since day one kase de chuchuri be mba cho we me busa me dia me tio me tia beba me tia tio o say perspective me tia me hu adidi atembi ewom wo na hu nti no kase bia o ka bibi sei so wa dia say aha enti no mani gp say yafre Sami Jemfi me boss say omra me church nsemu say bia sika no afase but we can say on authority say gold board NDC kabia and with that fact Sami Jemfi NDC kabia IMF you know IMF I say it here kejiri ahaya Ahwinipa FM dey bia obeboka but say you good debt and you bad debt let me calculate Ahwinipa FM better light bill Ahwinipa FM better fuel you calculate ni nyina ewie na say juma Ahwinipa FM edi sika ni nyina di ye no wanya mfaso emfiri so an ye consider ne say waboka but sika na amoka no IMF estate ni categorically so already article me ready ade ni nyina report no back to back or say 41% of that money now mo say a lost no was used for refinery a percentage was also used for gold no see at all Ghana higher refinery new then a portion also was used for you can say exchange adjustment to say me koto gold no say ya me call market exchange rate no be cost so you see and also adjustment in buying to say the be amount for be Ghana for ntino Ghana for no be ton maye what you say no mo for nko outside into increase the price ne kakra but look at what Sami Jemfi have been able to do. Sami Jemfi with gold board Abuama gold and a free Ghana ha a cost smuggling no a swat I in Ghana to mean gold reserve of 34 to 36%. What you say 34 to 36%. Foreign you can say foreign reserve Sami Jemfi are making surplus of 9.6 billion. Ni nyina ye normal gold board no e dey buy Sami Jemfi and exchange rate etimi ejina so because we have more foreign reserve keje majority dey make an say we have more foreign reserves what you say wasama ye surplus it is a old case sikana what one man waboka it is neither here or there okay what you say Frank Mamra good keche tama MPP wo abem no na Sami Jemfi what the IMF report here adwuma pa e dey na te bayira homam ama bayira mo afi dey Ghana for Sami Jemfi pese wo kire se IMF we na wo de baaye no enye no kure na nse na metie IMF rep na wo Ghana hase no na asemi a wo kan se yaje according to ono ne kasa no opese wo kire se sa tumi a na nka Bank of Ghana wo na ode eto oto ne to gold no ye bibia no yaje sa tumi ne di ama gold board sana ne rep no Bank of Ghana nento first no nanka Bank of Ghana na e in charge your board no okay board ti yaje tumi no di ama board no meti asesa na se yaje tumi no di ama board na se me pa cho catch mpesa read Matthew chapter 25 verse 14 to 15 okay kinka mami kinka hono mami asem bi ho mbesa o kinka mami nti asema me ka no se yaje sa tumi no di ama no
na se ono na oye sa adwuma no de a sa adwuma na wo ye no na se wasan akọ Bank of Ghana ho na se Bank of Ghana di sika ahye adwuma na wo ye nim na se wo anyamfa so a wo ba be ka kire se me be se ka kire wo kenkan ma me o se Matthew say Matthew chapter 25 verse 14 to 15 o petwi na brofo kan brofo no ani twi ni nyina mo de kan twi ni ma me okay 25 verse verse 14 and 15 okay ozaneti se onipa bi a o tu kwan akoba bi sa na ofre ono ara ne nko a ko na ode de o hye wonsa na obaako talent num sa na obaako mienu sa na obaako nso baako se de wo mu biara ahoden tie na otu kwan na ntemara de onya talent num no koi de koye adwuma na onya ho talent num mo sa ala na de onya mienu no nso konya mienu ka ho na de onya baako no de okotutu fam na ode ni wura no sika no esie ka che fasi ho ama me ho a de me pene me nsa kan wi talent no yede ma wo no yesi wo mfanye den 1 minute per miss wode koye adwuma me bo a wode koye adwuma no mfaso wo ba so na wo de ye tam Ghana sika de amaw na wo ba be ka kire se wo pese gold ni tena o ma wi enti se sika na ye ton 1 cedi a wo se meton 1 cedi 50 pesos edi sika no de ama gold fo no ama sika no mfaso amaso a good morning we dey so kaza friata yeah me too yo hello me too kan we dey so kaza free mama nchano pe ano ka so na church sami je chia yi ni na kamia ese sika na oje no Bank of Ghana onu akonya $17 billion ena yeso aboka 1.7 eji so sika Bank of Ghana de man no sa Bank of Ghana chairman banks and rural banks no eji nanka omuntu ye church was na sika onya onu si say ye mfa so no aden na wanche Bank of Ghana de ankoma no nye so free so no akoka $15 billion enu ni sika amenya na so when you let that we be ka say umota Bank of Ghana na aboka dia na fa say just na Bank of Ghana also to work train say omo aboka e dey sami dem fa no ngodi ana madam wase Mr. Bedasapa, good morning. We didn't say sorry. Good morning. We didn't say sorry. Pacha Felicia. If you ever mention Pacha, we chat papa. And I can't Casaba Mania Jew, and it in a good. Say so, I know Muko to quotation. Nanya Fenua and say, on the only dear uncle to be I know go to quotation. I said I don't know the court. Sammy Jensen so the account was rank a wonka. Or can was a catch us a funny court. And you are not just said in Nancy be so. Other MPP, good another say. They say, it's said the auto one to papa, so if I had not the Cosia fan, the Cosia. One chance and no more shaman with Papa Watty. No more fan to Tomodiano, no more fan with Jenny. Okay, right. Also, mammy, my main channel pay. The power show, no what to say. But you may have announced it. Yakopa the way. Massamunina, and say, the catch that people for say, Munyoko, Namunye Dean, Yanko for the Kwama and what it. MPP and Muyo, and Simi Muda. And then from every Fabogu market here, to the ending Bubu from a train almost company anchor also. Namiama and cost that. Right, Joe, Miss Medasa, and within the soccer of free. Right, Oba radio, no, daddy, Kramamia. I tell you, I thought that. That the two bad you said you can't say you could do one. Right? Jesus Christ so maybe I should be you can what answer. Right to no even the we can't say again and again. I just was passing things who put on said you Christian what is happening. And you judge the former a long time I have. And you mean the question. And you mean and then the question. Now sentence you will be Ama, the money 3 years. You want that? When we come and you are going to sentence of Ama,
na Africa Propa no pa na just it was say no use you na was no that's it. Right, Mr. Medasa, good morning. Udin is okay, free. Good morning, Coach. Yes, sir. You're very busy. Right, Mammy Chonopai. Coach, I also always work on them because of Kakaka, me too. I also always work on operation was carried by national security. That time, national security operation, that I never can Puku. After that operation, you are for national security. There was a punishment. As you go, can I say me? A Pamu as you go, man, back to police headquarters. And you're punishing Nipa, our MPP are better so. Dan said the more cars as a for Moody. Double. Me bato me nka so mo for Moody. Me say, ne mimi na maka, enti also can. Oh, can what one na can o ma evidence bia. Checking here. Na some making kan director for operation at national security. The Pamu free because of that operation. Double say anything, yeah, double day. Double your final. And Sika say, and the court on the Bianca and you do tomorrow. Fine is part of. And the finance is saying, checking here. Mate, why? Hello, good morning. Hello. Good morning, yeah, to give a minute you. Maybe share after assembly because I say you are finishing. And right, Juma, you were saying that you are my area. The finishing star, you know, minority at them. Maybe by this, I'm Bianca, minority, the one thing at them. Maybe by this, I'm a my own way. It's basically that I'm Bianca. Tuga network nenye then so network no fra oba enya kra I don't know why abusia mo me yem fence mo friend okay what am from last call good morning didn't so kasa free hello didn't so kasa free mpacho from that's what be am kasa free abako me ba choma menti una last call me pacho o my we no ma you ko go say o mo ye so abofo ana wow, sir. But you'll be just trouble for any power. But you might that's I'm fine, Chevy, my more friend, maybe I be at Yoko. I mean, Yoko, but me person me boy too. And no maybe or what, yeah, and what the citizens of Ghana. Okay. Me said, dear, Miss Sonana, me doing say, Obiko, you are dear, body near jailing in 20 years. No one to say as you be a disca, na a jano. I say Ghana for united Miss Yadia be say, the Okovia body no to me proving what you think when you are body and came for into. And Rano does not care about your feelings, how you feel. Prove your point. They are not the be a can, young for politics in Tunchen, ye na a youth a eba. And Randy Unyo say, NDC ni MPP ni wieska na otimi proving what they say no man we are court bejano pato aja ebi kura no wi anso beja ebi akura no wi we diska no emran ye ka etimi sremo ye nyinyi aye ba no mamu me enva feelings esa obi de be kokotum abra ye ni boni bia court enva feelings ho court eyemra it said the name o prove no beyond reasonable doubt okay ontimi ko the mean so make can say dinam prove ne ho dia na che say omo a ye ja wo mo NDC time yi omo a ya clear wo mo clearing agent his excellency John Dramani ya clear omo nyina prove wo mo beyond reasonable doubt say sa na ye kan dia ye na the mean so me ka twato no say ka chiri Ghana ha no ye di rule of law edi okay isan say ye di rule of law edi ntino ye mamra enye adwuma emra na eye adwuma no emra ye adwuma ankasa meje mfi invite no say anko omra no parliament invite no
go by and say ankoba say yeah nti afenyo oyeden ono na ye the leader of the largest first opposition party don't mean yes I don't mean yes I say but so you know onyansani speaker Bagwin Ajiatuma we invite no nti say oba na say parliament won so obetimi abetuto ayampia adidi akasetia